Саме Раҳмонӣ, паноҳҷӯи афғон ба умеди дарёфти кӯмак борҳо пушти дафтари Созмони Милали Муттаҳид дар Душанбе меояд. Мегӯяд 4 моҳ пеш аз тарси толибон ба Тоҷикистон паноҳ овард ва то ҳол талошҳояш барои дастрасӣ ба кӯмакҳои ин созмон бенатиҷа мондаанд. дафъаи қаблам омадам як моҳ қабл ино ҳамо ҳарфра гуфтанд ки боз мо ба шумо огоҳӣ метем, феълан кадом барномаи хос надорем ва феълан имрӯзанам ки иҷо дархост иштирок кардам ва аз ишон баъзе саволот доштам, оно бозам ҳамин ҷавоба доданд. баъзе паноҳҷӯёни афғон мехоҳанд ба мусоидати ин созмон ба кишвари севум раванд ва гурӯҳе талоши дарёфти кӯмакҳои молиро доранд. Нафиса Абдулҳаким, паноҳҷӯи афғон, беш аз 20 соли ахир дар Тоҷикистон ба сар мебарад. ба қавли ӯ нигарониҳояш аз вазъи зиндагӣ аз сӯи намояндагии Созмони Милали Муттаҳид дар Душанбе ҷиддӣ гирифта намешавад. ما از طریق دریا گذشتم آمدم که دو فرزند خود دو برادر ما را کشتن، ایور ما را کشتن، خانه ما را همیشه تیت و پاش کردن، ما تهدید به مرگ شدیم، ما خواستیم از دریا گذشتیم آمدیم. یعنی 23 سال که اینجا هستیم، فرزندای ما را همیشه کمتون مکتب خواندن. دیگه نمیتون همه بی سرنوشت ماندن، 4 فرزند بی سرنوشت از خود ما هم قسم. دیگه ما تقاضا داریم از سازمان ملل که در حساب مهاجرین یک رسیدگی کنه. шикоятҳо аз кори Созмони Милали Муттаҳид дар ҳолест ки ин созмон мегӯяд кӯмак ба паноҳандагон вазифаи асосии намояндагии онҳо дар Тоҷикистон аст. дар дафтари Созмони Милали Муттаҳид дар Душанбе касе ҳозир нашуд дар бораи вазъи паноҳҷӯёни афғон суҳбат кунад. пас аз мактуби расмии мо ва бо гузашти беш аз 2 ҳафта аз ин созмон ба таври хаттӣ посух доданд ки дар доираи барномаҳои худ ба гурезаҳои афғон кӯмакҳои ҳуқуқии иҷтимоӣ мерасонанд, аммо дар бораи ҳаҷми кӯмакҳо ва фарогирии ниёзмандон маълумоти дақиқе пешниҳод накардаанд. дар посухи созмон аз ҷумла гуфта шудааст ки гурезаҳои маъюб ё беморонро барои харҷи доруворӣ ва табобат дастгирӣ мекунанд. вале баъзе аз паноҳҷӯён ки дар манзилашон бемору афроди маъюб доранд, кӯмакҳои созмонро нокофӣ меҳисобанд. من بسیار زیاد توقع داشتم از سازمان ملل که با ما باید رسیدگی شود. دختر من 8 ساله است، ما او رو بیرون کشیده نمیتونم. فلج است در جای کاملا. حتی چیز خوردن نمیتونه، شیشته نمیتونه، گپ زدن نمیتونه. مشکلات از او بیش از حد زیاد است. امی دختر من چون کسلی داره، به خاطر کسلی از این به من ماهانه 100 سومونی بر من میتن، 100 سومونی ماهانه. کی 100 سومونی نه پیسه پامپرسش میشه. دختر من پامپرس نمبر 4 استفاده میکنه که یک ماده او 120 میاد، یک پچکیش است، یک بستیش است و بس تمام. چند بار دیگه رفتم گفتم برشان که من تو مشکل دارم به این رقم گفت از اینکه زیادتر ما بر شما چیز کار کردن نمیتونیم. нигаронии паноҳҷӯёни афғон аз вазъи зиндагиашон дар ҳолест ки мақомоти расмӣ мегӯянд рӯзона садҳо нафар мехоҳанд аз афғонистон ба Тоҷикистон гузаранд. Саймумин Ятимов, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ чанд рӯз пеш гуфт, дар муддати 2 моҳи гузашта 15 000 паноҳҷӯи афғон ба Тоҷикистон ворид шудаанд.